Sewabingelela abangcwele benkosi. Namhlanje usuku olukhulu olubizwa ngokuthi lokwenza inkonzo yakwaBhekabezayo. Inkonzo yakwaBhekabezayo yenzelwa emalibeni. Aqalwa ubabamkhulu ukufihla khona amaNazaretha ayesedlule emhlabeni. Endaweni ekade yiumuzi wakhe wokuqala ngqa. La simi khona nje simi la kwakuyisango khona lokuqala kwasekuphakameni. Ngoba izwi lalithe mangabe akha umuzi akawakhe ubheke empumalanga. Ebese ilanga malidlula lesiqhamuka empumalanga liyoshona lidlule phezu kwawo. Njoba ngiflathele indawo ekuthiwa iNtuzuma engenye indawo ayeyithengile yena kodwa yagcina sidliwa ke umasipala weTheku emva kwesikhathi kwakhiwa ilokishi njoba namanje seyinciphile indawo uBhekabezayo kuze kufika ngale zansi kaB indawo leyo ekade ithengwe ubabamkhulu. Emva kwesikhathi ke kwabe sekufika izwi kuye lokuthi lumuzi sekufanele awususe la ngoba usazomema izinkumbi zabantu. Wabe sewelela ngaphesheya ke yokukhuluma noPhusari abaye bathi abadala ke ngolimi lwakudala uPhasaliya. Kodwa kwakuPhusari igama lelondiya. Le lapha phesheya ngaku main road okuyilona elamnikeza le ndawo engaphesheya. Kodwa le wayekade eyidayiselwe abantu bakwagwacela okuyibona ababemdayiseleyo ngonyaka ka1913. La kwaBhekabezayo kugcinwa imizimba yabantu asebedlulile basekuphakameni. Ngakho ke uShembe wathi njalo ngeviki lokugcina lomhlangano kaJuly kuyoziwa lapha kufike kwenziwe inkonzo yabo yokubancusela labo abasabambekile abasenamafinda ababophile mhlawumbe bangadlula esigodini sosizi mhlawumbe bangadlula phansi kwesihlahla sesikhoma ukuthi nabo bahambe ngoba umthetho weNazaretha amadlule emhlabeni kufanele lihambe lize liyongena emzini oyingcwele kuthiwa isekuphakameni noma emzini wamaNazaretha okhazimula phezulu kwelanga nenyanga. Namhla ke sizokwenza leyo nkonzo iholwa amashasha ngena phambili ahamba namanzi abusiswa ubaba ehamba wachela bese thina sihambe sasidlula sibeka imbali sithi inkosi kubusise ngoba sizama ukubavulela amasango ukuthi bangene ekujabuleni kwenkosi. Amen.